Turi hano muri village de la francophonie, inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma imaze gusozwa. Kuri televiziyo y'u Rwanda twakiriye Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango. Madame Louise Mushikiwabo, ikaze kuri televiziyo y'u Rwanda. Murakoze cyane. Nyuma y'uko iyi nama isojwe, twagira ngo mutubwire ni iki mwishimira kuri iyi nama, ubwitabire bwayo ndetse n'ibyayiganiriweho. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wacu wa francophonie ni inama mu by'ukuri yagenze neza cyane. Niyo nama ya kabiri nkoze nka secrétaire général w'uyu muryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa. Inama y'ubushize hashize imyaka 2 yabereye Djerba mu gihugu cya Tunisia. Djerba rero abakuru b'ibihugu bemeje yuko Ubufaransa aribwo bwakira inama y'abakuru b'ibihugu. Ifite agaciro cyane kubera ko ari inama twabashije nk'umuryango nanjye nk'ukuriye francophonie kugaragaza impinduka yagiye iba muri uyu muryango ndetse no muri iyi myaka 2 ishize. Ikindi navuga kuri iyi nama nuko yitabiriwe n'abantu benshi cyane, n'abakuru b'ibihugu benshi. Ikindi cyanshimishije cyane nuko mu buryo iyi nama twahinduye imikorere yari isanzweho, twabashije kuzana abasore n'inkumi b'urubyiruko ruturutse mu bihugu byinshi bya francophonie, bakicana n'abakuru b'ibihugu bakaganira ku byo twari twemeje yuko bizaganirwa muri iyi nama, cyane cyane ibijyanye no guhimba udushya, ibijyanye na tekinoloji, ibijyanye no gushakisha imibereho myiza y'urubyiruko, kuko urubyiruko rwo muri francophonie mu bihugu byose rwakomeje kutubwira yuko ibijyanye no kubona akazi no kubona uburyo bwo kubaho ari kimwe mu bintu bifuza cyane ko umuryango wacu wabamarira. Ni nk'iyo mishinga minini mwatubwira igamije iterambere ry'abaturage b'ibihugu bya francophonie uyu muryango wa EF ushyize imbere muri iyi myaka iri imbere? Nababwira ngo turimo kuvuga urubyiruko nka gahunda yacu yitwa Declic. Declic ni gahunda yo gufasha urubyiruko kwiga ibijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga, hanyuma bikabaviramo imirimo ibatunga, ibaha akazi. Ni programme twifuza mu myaka mikeya kuzabasha guha amahugurwa abajene bageze ku 2500. Iyo programme yaratangiye, iri mu bihugu 17 ubu bya francophonie. Ikindi navuga ni umushinga twageneye abagore, tubatera inkunga mu bijyanye no kubaho n'imibereho, tubatera inkunga mu gukora ubucuruzi buciriritse kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Tukaba tubikorera mu kigega twise la francophonie avec elle, ni ukuvuga francophonie iherekeje abagore. Ni gahunda nziza cyane yagize akamaro kuva mu mwaka wa 2020. Muri iki gihe, muri iyi myaka ishize, ubu ni ubwa 5 duhamagariye association n'imiryango y'abagore kwitabira iyo programme. Tukaba tugeze kuri miliyoni 13, ariko twemeranije nasabye abaministre bashinzwe francophonie ko iyo programme igumaho, ntibiyo twakoreye igihe cya Covid gusa ariko igakomeza. Tukaba twaremeje yuko byibura amafaranga abaye makeya twatangamo iyo nkunga ijyanye no kwitunga no kwibeshaho, yaba nibura miliyoni 3 z'amayero buri mwaka. Ni programme rero nziza cyane kandi dufite mu bihugu byinshi cyane by'uyu muryango wacu. Dusoza ntitwabura no kuvuga ku mikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa muri iki gihe. Turavuga ko igifaransa kigenda gisubira inyuma, ariko se n'iki mubabwira nk'umunyamabanga mukuru wa francophonie? Si igifaransa cyafite umwanya wacyo mu mibanire, mu mikorere, mu mihahiranire y'ibihugu hirya no hino ku isi? Ururimi rw'igifaransa ruracyafite akamaro cyane. Dufite ikigo kireba uko ururimi rw'igifaransa rukoreshwa hirya no hino ku isi. Icyo kigo kiba mu mujyi wa Quebec,
Quebec ni guverinoma yo mu gihugu cya Canada, ariko nayo ifite ni membre wacu nayo umunyamuryango, ndetse kimwe na Canada ndetse n'izindi province zo muri Canada. Iyo observatoire rero iturebera uko ururimi rw'igifaransa rukoreshwa, ndetse baherutse no mu Rwanda, kuko u Rwanda ruri mu bihugu byiyemeje kongera imikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa, gukorana n'ibihugu kugira ngo turebe uko twongera imyigishirize n'imikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa. Rero ngewe naranabivuze kuva naza kuyobora uyu muryango mu mwaka wa 2019, kuba ururimi rw'igifaransa rutagifite uruhare rwari rufite ntabwo ari ikibazo gikomeye ubwacyo. Ntabwo nge nasobanuye yuko tutaje gushoza intambara n'ururimi rw'icyongereza, nta guhangana, kuko buri rurimi rufite umwanya warwo. Kuba rero nk'uno munsi mwabonye ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma twakiremo n'ibindi bihugu, harimo igihugu cy'inshuti y'u Rwanda, igihugu cya Angola, ni igihugu ubundi mu ndimi z'amahanga kivuga ururimi rwo muri Portugal, igiportugais. Ubu ni membre mushya kuva ejo, abakuru b'ibihugu barabyemeje. Dufite ibihugu 6 byinjiye muri uyu muryango uno mwaka, ndetse na za province. Rero ni nk'uko hari ibihugu byinshi ururimi rw'igifaransa rutari rufitemo agaciro, ariko ubu ngubu ibihugu bikaba bisaba kwinjira mu muryango no gukoresha ururimi rw'igifaransa. Ubu rero isi turimo ni isi indimi zose zibanye neza. Ntabwo nibaza ko ari ibintu bikwiye kuduhangayikisha, kuko ururimi rufite agaciro karwo. Umugabane wa Afurika, aho dufitemo ibihugu bigera kuri 30 biri muri uyu muryango wa francophonie, ni umugabane umuvuduko w'imyiyongere y'abaturage utuma tugenda tuba benshi mu bantu bavuga igifaransa. Icyangombwa ni uko ururimi rw'igifaransa rubasha kugirira akamaro cyane cyane urubyiruko mu bijyanye no kwitunga. Madame Louise Mushikiwabo, turabashimiye cyane ku mwanya muhaye televiziyo y'u Rwanda. Nanjye ndabashimiye, murakoze. Kugeza uyu munsi rero icyumweru kirenzeho iminsi mike, virusi ya Marburg igaragaye, imaze gukorwa, gutanga icyizere yuko ushobora kuzayitsinda vuba, ariko by'umwihariko hari ibishya byagiye bigaragara mu masaha ashize, ari nabyo twifuza kubagezaho uyu munsi, byaba mu bijyanye no kuvura ndetse no mu bijyanye no gukingira. Imibare yo turayibaha n'ubundi buri mugoroba, nta cyahindutse kugeza iyi saha ugereranyije n'iyo twaraye dutangaje, ariko dushobora kwibukiranya kugira ngo bataza niba hari utarebye ku mibare twaraye dutangaje abe yabasha kuba akoresha imibare izwi. Kugeza uyu munsi icyorezo cyatangira hamaze kugaragara abantu 46 basanganywe uburwayi bwa Marburg, virusi. Ubu tukaba dufite abantu bari kuvurwa bagera kuri 29, hanyuma hakaba n'abandi twagize ibyago, murabizi yuko twapfushije abantu 12, biganjemo abakora kwa muganga bitaga ku barwayi, ndetse n'uyu munsi aho mubona imibare myinshi y'abari kugaragaraho uburwayi, icyiciro kinini ni abari bari kumwe nabo igihe bitaga ku barwayi bari bafite virusi. Mu minsi yabo ya nyuma aho usanga n'aya matembabuzi tuvuga kuyirinda bitari byoroshye, ku barwayi bahabwaga ubufasha bwa nyuma bita nka reanimation cyangwa se resuscitation. Hari naho usanga itsinda ry'abaganga twabonye barwaye abenshi bari hamwe, niyo bagize imibare minini muri kubona. Turabona rero ni icyizere kuko hari abarwayi 5 bakize, ndetse uyu munsi twizeye yuko tuza no kugira abandi bashobora kugira igipimo cya nyuma, ko kugira ngo twemeze ko umurwayi yakize nuko hakorerwa ibizamini 2 byitwa PCR. Hagati y'ikimwe n'ikindi hagakorwamo agacamo amasaha 12, 72 nkosore, afatirwa uyu munsi. Cyaba negatif tugategereza amasaha 72 tugakora ikindi cya kabiri. Icyo
icyo gihe aba yakize iyo virusi, ariko na nyuma yaho uburyo akomeza gukurikirana. Ubu rero aba 5 baciye mu nzira yose bamaze no gutaha, ndetse hari abandi turi buze twizeye ko uyu munsi nabo hari ibipimo byamaze gufatwa bya kabiri, hari ibyamaze gupimwa bigaragaza ko hari n'abandi bashobora gutaha cyangwa gukira uyu munsi. Biratanga icyizere y'uko ubuvuzi nubwo indwara yica abantu cyane, ariko n'ubuvuzi iyo butanzwe kare hari umusaruro ushobora kuvamo. Kugira ngo ubone abarwayi birumvikana gupima abantu benshi, turi gukora ibipimo mu by'ukuri. Ubundi iki kizami cya PCR ntabwo cyagenewe gukora ibipimo byinshi cyane, ntabwo ari mu rurimi rw'amahanga, ntabwo ari mass screening test nkuko babivuga mu Cyongereza. Ni ikizamini ubundi kiba gishaka kwemeza ibindi, ariko murabizi ko test zihuse z'indwara zitari ziri ku isoko nazo turi gushakisha uburyo abari kuzikora bageze ku cyiciro cya nyuma, nazo twabasha kuzibona zizwi nka rapid test. Ntabwo biragera aho ngaho, icyizere nacyo kiri mu minsi imbere, ahari tuzaba twaratsinze n'iki cyorezo. Tumaze gukora ibipimo rero birenga 1700 uyu munsi, ushobora no kugera hafi muri ibyo 2000, ku buryo uko upima abantu benshi nako ugira icyizere ko ntacyo gucika. Bivuga yuko hari na contacts zose tuba dushaka gukurikirana. Hari n'abashobora gupima inshuro imwe, hari abo dupima uyu munsi ugakurikirana niba yarahuye n'umurwayi ukavuga utereka nzongera musubiremo nka nyuma y'iminsi nk'ibiri, kugira ngo uburwayi ntaza kubura kandi buhari, cyangwa se bukaza namaze gupima kandi byagiye bigaragara koko abo byagenze bityo. Gupima rero inshuro irenze imwe ku murwayi ni ingenzi, cyane cyane umuntu utaragaragaza ibimenyetso bitaragaragaza ibimenyetso. Akenshi igipimo ntabwo gikunze kuba positive mu buryo turi kubona. Igipimo gitangira kuba positive cya PCR umuntu atangiye kugira ibimenyetso. Gitangaje kuri iyi ndwara rero no kuri ibimenyetso biza bitunguranye. Ushobora kuba rumeze neza, mu kanya gato nyuma y'isaha umuriro ugahita uzamuka, umutwe ukaza, ndetse na bya bindi byose biza gucibwamo kuruka bigahita biziraho. Ni nayo mpamvu umuntu waba yarahuye n'umurwayi tumushishikariza yuko atavuga ngo meze neza uyu munsi, kuko ushobora kuba utameze neza mu kanya kari gukurikira. Ibyo n'andi makuru twifuza gutanga, cyane cyane ku bahuye hafi cyane n'abo barwayi. Benshi twarabamenye turanabakurikirana, ariko birashoboka ko hari waba we abizi ku giti cye avuga ati ubanza ntacyo bibaye, ariko birashoboka ko muri ya minsi 21 twita incubation ushobora kuba ibimenyetso byaza isaha iyo ari yose kandi bikaza byihuta cyane. Icyo dushishikariza abantu ni birumvikana no kumenya indwara. Virusi yandura ikoze ku maraso, tembabuzi, cyangwa ukoze ahantu wari wayihashyize yarari. Niyo mpamvu kwa muganga ari usanga bikunda kuba, ariko ushobora kuba ufite umuvandimwe, inshuti, ushobora kuba ufite umuntu wasuye arwaye tutabizi, ukaba waravanye n'ubwo burwayi. Ni byiza yuko tubisangira ayo makuru kugira ngo nawe tukumenye, tunakuvure hakiri kare utaza kuvamo ibi bikomeye. Uyu muti rero mwabonaga mugenzi wanjye ampereza sanitizer, mukongera kwibuka adufasha aho umuntu akora abasuhuzanya nabo, usibye ko guhana ikiganza byo twaba tubiretse kugira ngo tubanze tuve muri iki cyorezo, ndetse n'ikuramukanya, kwegerana. Ntabwo uzi wo muri kumwe ibimenyetso afite. Umuriro ushobora kuwupima, ariko hari ibyo atakubwira niba waba mu mutwe cyangwa se niba ari gucibwamo abantu. Burya ntabwo bakwizera ko umuntu wese yirinze cyangwa akurikije amabwiriza. Buri wese ni ukwirinda ku giti cye, ariko noneho iyi ndwara ari icyorezo cy'igihugu cy'abantu bose, gihinduka ikibazo cya twese. Ntabwo bavuga ngo sinirinda ngo ni uburenganzira bwanjye gusa, icyo gihe uri gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga, icyo nacyo ni ukukibukiranya. Ibindi kugira ngo twagiye tubisubiramo kenshi, uburyo iyi ndwara ari indwara y'umuriro, biragoye cyane kugira ngo iyi ndwara utagize umuriro mwinshi. Umuriro rero ukunda kuzana n'umutwe no gucibwamo, kubabara ingingo, ndetse no kugira intege nke cyane. N'ibimenyetso ibyo nibyo turi kubona hafi 100% ku bantu bose bayirwaye. Binavuga yuko ku
kuyirinda cyangwa kuyimenya, kuyikeka no guhera kuri ibyo. Icyo nari ngarutseho cyane nuko biza byihuse twagiye tubona abantu mu gitondo ngo twakurikiranaga muri aho nakwita nka isolation, yari ameze neza ku manywa, hashira isaha imwe bamuvugisha ukumva yatangiye gutengurwa, byaje byihuta. Aho rero uhita wihutira kumuha imiti cyangwa se n'icyo gipimo ukagifata, kuko hari n'igihe aba negative, ibimenyetso bitarazana nabisobanuye. Reka nsoreze ku bintu bibiri bishya nari nababwiye. Kuva iki cyorezo cyatangira hari imiti ibiri twabonye itari isanzwe ikoreshwa. Umuti wa mbere ni umuti witwa remdesivir, umuti uzwiho guca intege virusi kugira ngo idakura cyane. Muri covid warakoreshejwe utanga umusaruro, ariko muri Marburg wongerewe ushyirwa cyangwa se uhuzwa n'iyi virusi ya Marburg. Tukabona ni imiti nayo twarayitangiye, turi kuyiha abarwayi, kandi abayibonye mu minsi ishize twabonye ko byatanze icyizere, byatanze umusaruro bitewe n'igihe umuntu ayifatiye. Ni imiti rero ishinzwe guca intege virusi, remdesivir, iri gukoreshwa ubufatanye n'uruganda rukora rwitwa Gilead ndetse na Africa CDC, ariyo twafatanyije gushakisha no kwihutisha kubona uyu muti usanzwe ugoye cyane, ndetse n'umuti uri ku gipimo cyo gukoreshwa mu gihe hari ubwihutirwe. Undi muti wa kabiri ni umuti ukoreshwa mu ruhurirane rw'ubwirinzi bw'umubiri bashyira hamwe, bizwi nka antibodies, monoclonal antibodies, zishyirwa hamwe zikaba zahabwa abarwayi. Nabo twabonye kuva ku munsi w'ejo, nabo hari abarwayi turi kuwuha. Umuti mu gihe cy'icyorezo cya covid nawo twigeze gukoresha ujya gusa nkaho ari kuyomushya, nta handi warigeze ukoreshwa, nibwo uragitangira kugera ku gipimo cya nyuma. Twagize amahirwe rero ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuti wakorerwaga, nabyo turagira ngo tubibabwire ko nawo watangiye gukoreshwa, nubwo doze dufite atari nyinshi ariko hari abo ziri buze gufasha abarwayi ba mbere bamaze kuzibona. Ikindi turi gukoresha cyane cyagiye kinagarukwaho ni inkingo, vaccines, inkingo zageze hano mu gihugu cyacu mu ijoro ryakeye, zikaba zamaze kugenzurwa n'ababishinzwe hano mu Rwanda, ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira muri RBC bakaba bamaze kuzisuzuma, bari kuzitegura n'ibijyana nazo byose, ku buryo uyu munsi tuza gutangira gukingira abantu bari kuri risike kurusha abandi, bashobora kwibasirwa n'iki cyorezo cya Marburg kurusha abandi. Harimo abaganga bari kuvura iyi Marburg, aho turi kuvurira hari n'abari mu bitaro bahuye n'iyi virusi, n'abahitanywe cyangwa se barwaye, abo nibo bihutirwa cyane. Ariko abakora ahantu bakunda kwibasirwa na Marburg, cyane cyane nko muri za ICU, haza abarwayi barembye, kuri za emergency, ahantu haza n'umuntu waza wese niba afite Marburg umwakira kuri kuba afite ubwirinzi bwisumbuyeho, ndetse n'abakora muri za ambulance bajya gutabara igihe baba bahamagawe. Abo nibo twashyize ku rutonde rwihutirwa, nibo bari guhabwa urukingo bwa mbere, ariko biragenda bigera no ku bandi, nuko izaje ntabwo zikwira abantu bose, n'abandi cyane cyane. Ikindi cyiciro nibagiwe, igihe hari umuntu urwaye Marburg, abahuye nawe bamwegereye nabo barihutirwa gukingirwa. Babyita ngo ni ring vaccination, gukingira usa nk'urinda umuntu wahuye n'iyo virusi kugira ngo utangurane nayo, ku buryo umuntu umaze kubona urukingo mu minsi mike ya mbere, 2 amasaha ya mbere, 2 ku minsi kugera kuri 3, umubiri uba wamaze gukora ubudahangarwa ku buryo wakwirinda iyo virusi. Ntabwo ari ubwa mbere urukingo rukoreshejwe mu cyorezo nk'iki, kuko mu bihugu duturanye Kenya, Uganda, rwarakoreshejwe, cyane cyane muri Uganda bari bafite iki cyorezo,
nubwo urukingo rusa n'urwabagezeho rutinze, ariko ahangaha mu Rwanda twashimira n'abantu bose bagizemo uruhare ko byatwaye gusa icyumweru kimwe kuva tubona icyorezo kugeza izi nkingo zigeze hano mu gihugu. Ubundi ntabwo byihuta cyane gutya, ari benshi baba bagize uruhare. Dushimira n'abarukora, abafatanyabikorwa ndetse na mugenzi wanjye wa OMS uri hano araza kubivugaho, baradufashije kugira ngo izi nkingo zibashe kuza. Ikihutirwa rero ni uko tuziha abo zigenewe, niyo mpamvu twifuzaga ko zigera mu ijoro zigahita zitangira gukoreshwa mu gitondo. Ubu biri gutegurwa mu kanya makuru muraza kuyagezwaho ya gahunda yose yo gukingira n'uko izagenda. Twizeye yuko ibikoresho byose n'izi mbaraga zose ziri gushyirwamo biraza gutuma duhagarika iki cyorezo, kuko dutinda niko gishobora kugera ku bantu benshi. Ariko twabizeza yuko kugeza ubu bahuye nabo imibare igenda iba minini, n'uwahuye n'undi ukagenda umenya amakuru, kuko abantu bamenya amakuru ukumva baraguhamagaye hari igishya umenye. Niyo mpamvu